Ja ću vas podsjetiti da smo mi kao ogranak i odbornički klub 20. septembra uputili zahtjev gradonačelniku, koji u tom trenutku još uvijek nije podnio ostavku, i načelniku gradske uprave, da obustave naplaćivanje nezakonito uspostavljanje gradske administrativne takse u postupku za privremeno priključenje na infrastrukturnu mrežu, te da izvrše povraćaj novca građanima kojima je navedena taksa naplaćena. Ja vas podsjećam, i mi smo to u našem saopštenju za javnost istakli, grad Novi Pazar je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je u ovom postupku legalizacije, ili uslovno rečeno legalizacije, odnosno priključenja na elektroenergetsku mrežu, uvela ovu vrstu takse. I umjesto da po našem prijedlogu, krajnje dobronamernom, potpuno ukinu tu taksu, oni su je smanjili na 2000 dinara, a ne bi smeli jedan jedini dinar da uzmu. Uvideli smo također, a na osnovu toga što nam se obratio veliki broj građana, da lokalna samouprava u Novom Pazaru nametnula je obavezu da građani u ovom postupku priključenja na elektroenergetsku mrežu dostavljaju i list nepokretnosti. Dostavljanje lista nepokretnosti iziskuje građanima preko 200 eura troškova, bilo da se radi o sastavljanju ugovora, odgovarajućoj ovjeri kod javnog beležnika ili uknjižbe kod službe za katastar, i mi smo se obratili, pošto nešto nam tu nije bilo logično, mi smo se obratili Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. I u odgovoru koji smo dobili, citiraću, kaže se da uredbom o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grijanja, vodovod i kanalizaciju, nezakonito izrađenih objekata, službeni glasnik 70/2023 od 23. avgusta 2023. godine, nije propisan list nepokretnosti kao dokaz koji bi se prilagao u postupku za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata na infrastrukturnu mrežu. Evo ga taj odgovor ovdje. I mi smo u petak uputili zahtev gradonačelniku u ostavci i načelniku gradske uprave da neodložno ukinu bilo kakvu vrstu gradske administrativne takse, jer nemaju pravo da je naplaćuju, bez obzira o njenom iznosu, da nađu način da izvrše povraćaj sredstava građanima od kojih je ta taksa do sad naplaćena i da ukinu obavezu dostavljanja lista nepokretnosti u postupku za privremeno priključenje na infrastrukturnu mrežu, kao i da građanima refundiraju sve troškove nastale usled ove nezakonito nametnute obaveze.